ari inyifato ishoboye gutuma igitangaza kiba rapide. Kuna comportement inaweza ikasababisha muujiza unakuja kwa haraka. Nigihe ushira imbere inyungu z'Imana. Ni nyakati unawekeza mbele faida. Umaze kugira iyo nyifato, ukimaliza kuwa na hiyo comportement, Imana izokwiyereka ijoro no kuburanga. Mungu atakuonekania usiku kama vile mchana. Kuko mu mutwe kwa maana huzuye gushigwa hejuru kwa panajaa kuinuliwa kwake. Nibuka igihe kimwe nakumbuka nyakati manza hanu nalipa manzi inzu, nilikuwa napanga ndabura amafaranga yo kwiriha, nikakosa pesa ya kulipa, ndasenga isengesho, nikaomba maombi, ndavuga Jehova nivyaguhimbara yuko nja kuvuga ubutumwa mvuye mu miserege, bikore kugira ngo ushigwe hejuru. kwa ajili uinuliwe. Ntiyari kuvyemera, hangevikubali. Nibuka igihe kimwe senga, nakumbuka nyakati Mana kwa Mungu, nimba ugupfa kwanje kama kufa kwangu kutuma abantu benshi baguhimbaza, inaweza ikasababisha wengi wa kuabudu, bikore bikorohera, bifanye kiurahisi, riracari isengesho ryanje, ikigaliki maombi yangu. Ariko nimba ukubaho kanje, lakini kama kuishi kwangu kuna kuinua, mbeho kugira ngo ndaguheshe icyubahiro, ili niendelee kukuinua. Igihe Imana icise priorite, nyakati Mungu anafanyika priority, iraza kuprioritize ibintu ku buzima bwawe, kuweka vya kwanza katika maisha yako. Imana uyigize ya mbere, nyakati Mungu unamfanya wa kwanza, ikikugira wa mbere, anakufanya wa kwanza. Imana uyigize ya mbere, nyakati Mungu unamfanya wa kwanza, anakufanya wa kwanza. Ariko amafaranga yagize ya mbere, lakini pesa unapozifanya za wa kwanza, unaweza ukakuwa kwanza kuzitafuta kugira ngo kumuri wa mbere mu kuyarondera, ili uendelee kuwa wa kwanza kuzitafuta. Cyazigirageza kugira ngo bandanye kuwa mbere mu kuyarondera, zinapita zinajitahidi kukukwepa ili uendelee kuwa wa kwanza kuzitafuta. Ariko Imana ibaye priority, lakini nyakati Mungu anakuwa priority, abamarayika bose bahinduka abakozi bawe, malaika wote wanageuka watumishi wako.